bos. Okey, betul. Okey. Wis, tak bos. Wis. Besar sekali bos. Wis. Woi, okey. Baru dilempar bos. Hati-hati okey. Itu. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Wih. Bos. Okey, betul. Okey. Wis, tak bos. Wis. Besar sekali bos. Wis. Woi, okey. Baru dilempar bos. Hati-hati okey. Itu. Okey. Mantap bos. Wis. Babon bos. Angkat bos. Mantap bos. Lele bos. Masya Allah. Besar sekali baru kita lempar. Yes. Wis, mantap mas bro. Okey mak. Mak okey. Tulak kena tulak ke kawan-kawan dah. Kawan kena dah baiknya. Angkat. Angkat buat. Besar sekali mas bro. Okey, mantap. Baru dilempar sudah strike. Ya. Tak bos. Baru dilempar. Tak pakai lama bos. Tu dah low dah. Nak dah low. Lehi. Dia tengok menyonyol nyo. Nyo keng-keng nyo. Dia tengok tu. Ya kaya. Ya baik yang ke. Ya tu ada. Goyang. Kan yang bawah. Goyang lah. Oh. Goyang. Kan ini. Alah. Tembok. Okey, mas bro. Strike kawan saya ada di mas bro.
Okey Mas Bro. Lubuk Mas Bro. Okey, strike lubuk. Lumayan. Ini aku pakai kecap ini. Bos. Strike bos. Dia pilih Ya ni bos. Okey Mas Bro. like a bird on Jadi kita mau pulang Mas Bro. Okey. Dah siang, jadi tidak ada sambaran lagi Mas Bro. Jadi hasilnya Mas Bro kita cuma dapat ini Mas Bro. Strike monster. Lele monster Mas Bro. Okey. from up here. Ini ada juga Mas Bro. Okey. The world seems Ah. small. Mas Bro. We can Yes. sit Sat bos. Okey bos. together. It's Jadi untuk video mancing kita hari ini Mas Bro, cukup sampai di sini dulu Mas Bro. Tunggu aja video kita selanjutnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. in the great outdoors, forever free.